Hi guys! So natin may atuan karon. Watch and learn ko kasi mo ito. So bago natin isudan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong video! Come on! Come on! Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. So, nauman na nato itong preparation. So, guys, matingala mo nga nung kanang kalit lang. So, ipakita na ko ang clip sa nagpalit may og balloon. Ara siya. Hi guys! So, natin may atuan karon. King! Queen! Dancing Queen! Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na nga iba. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sabihin. Guys, palit na may balloon. Kuya Rick di ay, nakalimot ko. Palit na may balloon. Pieces to kabuok. So, maguli na may. Nakapalit na may balloon. So, nagpalit na may balloon kay Naday celebration karon. Yan, regalo. Ano? 20th month sa ina mo ni Gary. So, nag-effort ko. Kay karon na lang ko naka-effort ulit. I mean, naka-surprise di ay. So, guys, matingala po wala ko work pero nakapalit ko ana. So, mura lang na siya, day, ha? Dili na mag-check ka. Kay mura ra na. Wala nakabot 100 akong gastos, ana, ha? So, gi-effortan na at least, diba? Sarili love. So, guys, naday tayo plano karon. So, mansari na mo. Nag-expect siya na ana. So, mag-expect siya na ay regalo. Pero wala tayong kwarta eh. Wala tayong magawa. Wala tayong pera. Siya lang nag-work sa mua. So, nakoy, gihimo na ani, guys. Napay ani. Nagimo ko ani. Pero, abi niya siguro. Mag-expect siya nga nakoy gift. Pero ang sulod ani, guys. Relo, sabon, ug duha ka jamin. I-prank ko na to siya. Dili dyan siya ako gift. Ari lang jud ako ang gift jud sa iya, ha. So, tanaw na to yung reaction kung ma-excite siya or ano. Basta, tanaw na to yung reaction. So, guys, let's go! Chatan sa na to siya. Chatan na tayo na to siya. Hinapad to na nako siya na. Naganakwali na. So, tanaw na to yung reaction. Ipakita na akong clip sa nagpalit may og balloon. So, ako ang gastos sa balloon, guys. Mura lang na. Tag 5 ra ng balloon.
So, dili magano ha, basig mangutana na pud mo, mabash na pud ta, anong nakoy kwarta, ha, wala. Arang kartolina, tag-otsura na, ako na naggupit, ana, so, dems magkuan. Sa mga bashers dyan. Karang kortina. May Okay lang na. Okay ra. Okay sa kumama. Diba? Supportive. Si mama. So guys, ano dai, nanangiday ko sa kumama magpapa and then legal man po ni. So kabalo sila ra kumama. Oh. Ma, dali ma. Ma. Di na ba? Kabalo dahil na siya sa kong effort. Supportive yan eh. Supportive. Love ako niyan eh. So, wala ka na to sa rito. Akong mama pala. Oh guys, so, Kay, wala siya kwarta guys. wala may kwarta. Pero dugay na ako nag-preparan. Dugay na kayo ng gupit-gupit na ako. Dugay na kayo na. So, nakasigari kay dili siya mo nya po do kay nagplan day mi guys na magsimba mi karon kay Wednesday na day mi simba karon, so magsimba mi kay gusto lang na mo mag-thank you syempre mag-thank you og tagan kay blessing, promise tagan kay blessing, so kailangan natin mag thank you. Thank you. Oh yeah, oh yeah, yeah, ooh, yeah. When the day is said and done in the middle of the night and you're fast asleep, my love, stay awake looking at your beauty, telling myself I'm the luckiest man alive. 'Cause so many times I was certain you was gonna walk out of my life. Why you take such a hold of me, girl, when I'm still trying to get my act right? What is the reason when you really think anything you want? I don't see what I have to offer. I should have been a season, guess you could see I have potential. Do you know you my miracle? Oh yeah, I'm like a statue, stuck staring right at you. Got me frozen in my tracks, so amazed how you take me back. Each and every time I'm like a laugh. Stuck staring right at you. Open that. Ayun sa! When I'm lost for words every time I Happy ka? disappoint you, it's just Happy New Year! That's me, ate mo. Tigan! After all I should push you. Ay, di Why did you make your heart so with me? It's like you're living in But baby, your love is so warm, it makes me chill, melt down, down. And every time we both before you make me come up. Yay! What is the reason when you really could have Alright, been sige na. anything Open you sa mga regalo sa'yo. want? I don't see what I have to offer. I should have been a Mag-message ka. season, Bago ka mag-open, message sa kuha. do you know you're my miracle? Salamat. I'm like a statue, stuck staring right at you. Yeah. So amazing, you take me back. Each and every time I like a laugh. Stuck staring right at you. Yeah. So when I'm lost for words, I'm gonna disappoint you. It's just 'cause I can't believe Pwede you're mo so silon sana. beautiful. Yeah. Don't
Diyos ko. You're the reason for breathing. You're so Happy ka? beautiful. Yeah, yeah, Picture ta. When the Thumbnail. day is set. Guys, naman akong ligo. So, actually, guys, dapat mapapakat ang surprise kay di ba na ako kagaina magsimba me and then wala focus Magic. and then may magsimba me and then wala ko kasimba kay gabi na ay nakatulog ko and then nakamata ko alas stress na so nag-expect ko na nagsimba siya kaya na siya magsimba daw siya and then abi na ako moment man ko na masimba mga alas 5 diba alas 5 so abi na ako alas 5 pa siya maabot so niabot siya day sa'yo maas kayo no tas ato may ganin na ay pinsan na ko ni dagan din na ingon na ni uli na day si Gary at least di ba na surprise na to siya so wala kayo natarong ang video pero okay na to at least na surprise na siya importante happy siya so dili pa mintik pwede lalaki lang surprise dapat kita po girls mag-surprise po ta kay very good man na sila na very good sabi mo na love